Satu, dua, tiga. Smackdown ini bin Bapak Rukmat. Kaula nikahkeun anjeun jeung nikahkeun anjeun Kanyi Juju binti Bapak Sunardi anu parantos wakil ka kaula kanggo nikahkeunana kalayan mas kawin 2 gram emas dibayar on Ibu punten ibu. Di halangan pengantin. Pengantin ulah di halangan. Tika. Tadi. Kami ucapkan selamat datang kepada calon mempelai ibu calon mertua, kepada calon mempelai laki-laki. Tahan dulu ya. Oke. Udah. Baik, dari mempelai pria silahkan linggih di tempat anu parantos disayagikeun. Karena acara akan langsung ke acara abdu nikah. Mohon maaf untuk istirahatnya kita nanti setelah beres acara abdu nikah. Dari mempelai wanita. Bye. Harapan banyak hati. Raden. Kakak, putar. Sawang Solandei, calon mempelai wanita dan Juju semuanya tinggi di tempat akad. Pasti nak ada. Pasti nak. Bapak Imam mana Bapak Imam? Mana ada di situ? Saksi lah. Sawang Solandei daerah mohon konfirmasi tos aya teu. Palawari daerah tos aya. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, urang acara kawitan Kecamatan Solbang atau yang mewakili yang saya hormati dan yang saya banggakan, penyuluh agama dari kantor
Ustadz Surdi, Bapak Ustadz Apang, oke, anu kusim kuring sangat dipihormat, kalian dibanggakan Bapak Kesepuhan Bapak Amin Otong, merupakan pencatat pernikahan di wilayah Kampung Kisel sareng Kampung Cigatluh. Anu sami kusim kuring sangat kabul nanti dari siapa. Insya Allah sebelum berlanjut ke akad nikah terlebih dahulu, tugas saya hanya mengaudit data. Dikhawatirkan nanti kalau ada data identitas pribadinya masing-masing salah input Paknya, tolong jangan dicoret-coretnya, maaf, jangan ditipek, langsung datang saja ke kantor urusan agama, nanti kami perbaiki secara datang baik-baik ya. Nanti kalau ada kejanggalan dalam baiklah, sebelum berlanjut ke akad nikah terlebih dahulu akan membacakan khutbah nikah yang akan dibacakan oleh Bapak Kiai. Min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa.
واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام بقضاء وقدر من الله عز وجل قد سبق أقول قولي هذا واستغفر. Kampung Sindangsari RT 015 RW 002 Desa Kebon Cau Kecamatan Bojong Manik Lebak Banten. Betul? Terus Neng Juju bin Bapak Sunardi, tanggal lahir Lebak 08 Mei 2004. Alamat Kampung Cigaslung RT 02 RW 04 Desa Sobang Kecamatan Sobang. Benar. Alhamdulillah. Yang selanjutnya monggo wakil. Saya wakil nikahkan putri saya Juju kepada Isman bin Bapak Rukman dengan bayar mas kawin 2 gram emas dibayar tunai. Saya terima. Bayar tunai. Dengan mas 2 gram kalayan mas kawin 2 gram emas dibayar kontan. Wajtuka wa angkahtuka mahtubataka Juju binti Sunar alladhi wakalani waliyu abiha fi nikahiha bimahri isnai diramin minad dahabi makdan. Isman bin Bapak Rukman, kaula nikahkeun anjeun jeung nikahkeun anjeun Kanyi Juju binti Bapak Sunardi anu parantos wakil ka kaula kanggo nikahkeunana kalayan mas kawin 2 gram emas dibayar kontan. Kalau nikah Kanyi binti Bapak Sunardi kalau mas kawin mas 2 gram dibayar kontan. Alhamdulillah. Ya Hayyu ya Qayyum bijudika wa amtinika ya khairul masulin yuwafini amma wa yukafi mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami' ahwali wal afat wa taqbilana biha jami'al hajat wa tuhhirna biha min jami' sayiat wa taqabbal indaka ya Allah ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamati innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma alif baina Isman wa Juju kama alafta baina Adam wa Hawa wa alif bainahuma kama alafta baina Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa baina Khadijah al-Kubra wa alif bainahuma kama alafta baina Sayyidina Aliyyil Murtadha wa Fatimah Tajara wa hablana wa lahuma. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya dari Kantor Urusan Agama, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hadirin sadayana. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mempelai pria, bukan calon lagi sekarang mah ya. Sudah sah menjadi mempelai pria.
Jalan enggal polong pongken, jalan enggal legakan, abdi parantos ngiringkeun panganten enggal calikeun, nyanggakeun ieu anu bodona tekinten kasepusareng anomna sumawon ibu ramana sareng muga disaksian pusep-pusareng anomna abdi pakaulan ayeuna rek dibayaran etang pelesiran nyarioskeun pelajaran malah mandar kaleureum beres nata sareng panganten semangga dilajengkeun kana sareng panganten ibu bapak anu balik nyawer eta mangga diantos. Hamdalillahi ala dawam sumassolatu wassalam ala wal ali wa sahbihi kiram salam raya para kancan marulia nusami di dia sim kuring daparalur rehayeuna kumawantun ngadeg sadaya mayun bari ngadang dingah pi bekelan imah sangkan runtut tumanina lulus bagus laki Rabbi cara rumah tangga Nabi jauh tiba cocok digigireun hujan tumpul teh istri teh boga ujang
sakasenang. Inna minal wajikum wa auladikum berpinah nyata sahara panganten ti isim abdi musakitu pilih seueur kakirangan anak abdi nyuhun keudi maklum sareng dihapunten wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sok mata bakakak negara di junjue mana datang teh mana ieu nya saya dia awas nenengnya asa 1 2 3 tas sini ayo pemenang Gara dicap. Ayo nah gara-gara. Maesar mah Bu, ibu minggir ibu. Belakang mundur. 1 2 3 Smackdown ini memang. Ma, ada pindah kudu na tungirna. Ma,